Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No dadduma, masapul ti nasaam apadas, tapno balbaliwan tayo, dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Awanan ti naman tangarak, paray. Awanan na ya. Uri, polotan ta. Awan mo tan. Problema ayan na ita. Papanam ngay. Magdaro ka matan. Di mo ko na napanawan nakditoy. Uray naklaing ditoy. Agsubliak matlaing. Mabit ka lang ah. Uy, mapanaklayang dita balay. Mga laki ti igatang ta iti arakan pulutan. Alaya ko namin dito yung kwarta ni bakit dito yung pulsana. Alaan nyo man ang dita kwarta ni Nanang? Hoy, nagtalnakan ta. Paggating iti bagas dayta. Alda pa'y kwarta ni nanang mo. Iso akukwak na ito yan. Agyamanak, sir, tapi naglabadak manen. Ay, saan kan nga thank you, manang. Ayun gayam, agmerienda ka pa, sakbay nga gawid ka. Ala, ay, naimbag ka unay kanyak, sir. Agmerienda ka lata, ha? Tay nakalaan ti tangdan mo ang naglaba. Ay, uwan, sir. Sige, agbuya ka iti TV, no kayat mo. Day, apay ngay, adi ka pala nakaluto si Len. Nang ibati ak matigatang mo iti bagas. Nanang, inala ni tatang jembati makwarta. Anya, Nakita ka kakautan na ijubulsa ti daster mo. ay, Awan matapulos imbati na. kat ayan nga rudan ni tatang mo. Makin inumanen iti arak. Unay mo't tanday tao. Awan lang nga roden trabaho na, aginumpay laang. Alasan abale, ingka gumatangan iti bagas. Adto iti kwarta. Ay, imbag lakit din, tapi naglabanak manon ni Sir Mar. Talaga anasingpat day dya maestro, Nanang. Nakaanos nga rod anak ko. Naynayunan na pa'y akanayon titangdan ko. Ay, anyat masida perla. Aldawan, itakala amariing. Anyat masida kunak. Awan, Anya? ununa agpay apakanon dagiti anak ko ama panag-eskwela ah. Ngamsi ka nga irresponsable nga ama. Sige, patayan na kon! Naturod ka amang dangran kanyak. Ngam takrot kamot amang sango kadagiti responsibilidad mo kas ama. Ay, nasama ka na talaga ti arubayan ti balay ko, manang perla. Kasano nga min sir, kanayon kamot nga awan. Iso adimon masango alinisan. Amang ano adaan mo, mamabalin at ang danan nga glinis. Ay, nisilin nga anak ko, sir. Di balasang mo? Huwan, sir. Kaya't na nga ta. Kayat na, sir. Alis to da ijay nga agtrabaho. Ala, ayabam nga rod inton Sabado ken Domingo. Tangdanak nga agdalos. Ay na, maragsakan da ijay, sir. Taaddanton pag-allowance na. Ay, Celine. O may kapay mangal daw. One, sir. Nagparta ka ngagtrabaho. Dandanin malpas, o. Talaga akas tati pa nagtrabaho, sir. Nagagit ka talaga. Kasapulan, sir. O may ka nga Ruden. Mangantapay. Ituloy mo to dahi tayo inton madamdama. O, kumusta mo ti panag-aadal mo, Celine? Kaya't ko ti makalpas, sir. Iso atol tulungat ni Nanang ko. Ket, nitatang mo nga'y. Mamartag ni tatang ko, sir. Ay, Isong agyaman kami. Taada ka amang tultulong kada kami kaninanang. talaga ka di akayat mo ti makalpas iti panag-aadal mo? One, sir. O sige, bayam, takasaritak di principal agayem ko.
Tatulungan na ka makaala iti scholarship. Talaga, sir? Wen, managtulong day dya agayem ko. Ay, dandani awan ina na tayo no, datayo dito eskwelaan. Wen nga rod, ma'am. Anya itayan dyan ko na mga ibagam? Dya anak tila banderak. Nakaan-anos nga ubing. Tulungan man na makaala iti scholarship na. Nalaing si ka. Katwan ah. Saktong ti makamo iti allowance na. Sige, ibaon mo dito opisina, tagsarita kami. Ipalakkan ko na dagiti requirements. Sapay ko, ma. Tamakaalak iti scholarship, nanang. Ay, katlalaingam anak ko. Nanang. Jack Perjan ti arapaap ko para kada kayo. Oray no kastoy nga agrigrigat tayo. Naimbaglat ta ti Diyos kada tayo. Ni Sir Marpay kano ti makaamo iti allowance ko, nanang. Ay na. Nagsingpet day di ang maestro. Nga oray pa'y mako na amay sa abakla. Ay, huwan nga rod anak ko. Adon tinaitulong kada tayo ni Sir Mar. Kasta nga minti ko, nana. Iso ti makaamo iti allowance ko. Ay, kat anusam nga rod anak ko, ti mapan agdalos iji balay na. Oray pa'y iti opisina na iti school, nanang, daldalusak. Maanusam nga taday ta, anak ko. Anusak, nanang. Kabailag, saan mo't anarigat ti agdalos? Mapanak ag trabaho. Nasaya at mat, tanalagip mo ti agtrabaho. Una, tanaimot ka. Anya, Kwartam lati kwartam. Di ka pa'y mangtad. tapno igatang mo iti arak? Ay na, ado ti pakpakanekan pagad-adalak nga anak ko. Madanak tumot iti kwarta. Saan ka apulos ang makadawat kanya? Adadagos kwartata, paray. At danigatang ta iti arak. Kinta nga rodan na, paray. Una, nagrigatan ta na ito yung kwarta. Iso nga intayinom. Mar, apay adito'y taanag na. Nagadudag iti mamartag dito'y. Ma'am, kaya't ko lang nga ipakita ken ka ti ama ni Celine. Ha? Adda dito'y? Sige Dayi Di ada kadwana anak kay. Jay nakasangoy, jay lamisaan. Iti day jay kantina. Wen, Nabarpartak damat. minalam a makita kita nga giinom. Si Marding dakit di ti manungan tao. Ang amita, nagsublida man eh. Kaasimot ni Silino kasta. Day tati amana. Irresponsable. Sa bagay, no makaanos ni Celine, talaga ang makalepas iti panagadal na. Ngamin, nalaing nga estudyante. Magustuak ti panaglinis mo dito'y balay. Kanayon na nadalus. Amok ngamin adi mo kaya tinarugit, sir. Agpada kayo iti inam. Nadalus ti trabaho yo. Sinurwanak ni nanang, sir. Wan gayam. Di allowance mo. Itid ko itan. Tadda seminar mi into no may allowance. Kasta ka di, sir. Wen. Kan ibagam kininanang mo Umay aglaba masapa. Tawanak dito'y balay iti makalawas. One, sir. Nanang, bilin ni Sir Mar. Ingka ka no aglaba amasapa. Ha? Ay, day tati imbilin na ka, anak ko? One, nanang. Nay, itaman pa'y amasapang aglaba kay Jay. Apay, at napapananda dya maestro. Apay aya, adamag ka adamag. Kita man to'y inam, Celine. Agdamag aklaan nga magunguetain. Mapan ka no ag seminar, tatang. Kasta ka day. Sige, si ka nga ron ti agbantay dito'y balay si Len. Tamapana ko naglaba. Papananta ko ng paray. Ijeman balay ni Sir Madam. Anya? Wayne, ije balay ti bakla maestro. Nay, anya nga itaramidin tayo jay. Ay kat mangala ta iti igatang ta iti arak Anya? Makalawas kanukat nga awan di ta balay da. I-maintain mo tinangato ang grades mo, Celine? Tapno agtultuloy ti scholarship mo. One, ma'am. Kabalamat, saan ka di?
Kabaulak, ma'am. O, sige. Tapno aging ga iti makalpas ka, scholar ka latta. Nanang, ado ti kainuman ni tatang iti arak di ta kantina. Anya, Dama ko kat isupay tinaggastos. nangalaan na nga iti kwarta. Case aber tinakitak itchay, nanang. Ay na, madanaganak si Lynn. Nanang, Ay, Diyos ko. apay, Ay, sinarakdan samot tanya balay ni Sir Mar. anya? Talaga kaya't kayo ang makasarita. Tane, napukaw matan ti kwartak iti pagiduldulinak dito'y balay ko. Ay na, Sir. Awan inalalak. Amok matasaan mo ang maaramid da ito'y. Ken uray ti anak mo. Ay na, kababain day ti anapasamak, Sir. Ada ka di amuyo anang serrek dito'y balay ko, kabayatan ti kaawan ko. Manang Perla. Nilakay ko, Sir. Iso ti suspetsak. Hoy, sanak man napabasulen tawan amok dita. Imimbestigaran ti panakaserrek di balay ni Sir. Di imbestigaran dalat ta. Sana ka mabuteng tawan amok dita. Mababainak itikas niya napasamak. Nagsingpat ni Sir Mar. Huwag nga ron. Awan kit di konsensya dyan ang sarek iti balay na. Inlibrem iti inom dagiti gagayem mo. Nangalaam iti kwartam. Hoy, Perla. Ada trabaho. Agsusweldoak. Ambum dayta. Numatakwatan asikat inang serrek iti balay da Sir Mar. Pasensya ka no ibalod da ka. Lakamam ti dusam. Paray. Matakwatan dan samait. Ada tatinang sarek iti balay ni Sir Madam. Saan? Danak mo ay. Madanaga na ka talaga. Ay, so. Pare, pulis mo dagitan. Ay, kunakon ket. Anya ti aramiden ta. Ay, nyangay garod. No, tiliwon datat hey. Aklo ng tala. Dispensarin niyo manang Perla. Ngam talaga ngayon pabalot ko nila kay mo. Kay kayat kunti kastaan na pasamak, Sir. Bareng makaamiris kat agbalbaliwan. Dakkel nga mina talaga agat at tinatakaw iti balay ko. Ket no saan tayo nga aramidan da ito eh. Ang mga naulitin da. Maawatan ka, Sir. Ay, no kaano pa'y alimakay ni Manong. Isumot ti panagaramid na iti kalukwan. Uwan nga ron, Sir. Irresponsable nga ama. Alay, ikarkararag tayo, asapay la ko matagbalbaliwan. Sapay la ko, ma, Sir. Tabayat ti kadana iti pagbaludan. Makaamiris, kat agbalbaliw mutan. Agturay kuma ti kinaimbag iti puso tayo, kat ammo tayo kumamat ti agsubad, kadagiti nasayaat nga intay maaw-awad. Ilintag ti minamaag nga aramid, tano saan, amangan no dayta ti pakaikursungam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay. Na imbag nga oras kada kayo